Bia gwazeme bana jome bana jalane me harjen message muka Nuer dial tiene rei doaran ke gambele. Jome buwe ke yema. Buwe ke ya. Kun tema te jojo gwanu te lat ko rei wike gambela. Kuono gurga jano ba yene dialten konenten wena mo ke gambela ba lar message me ke jome ko biya jelinga kwa. Jome buwe ke yema. Bala ler mi chala da gan wari chalat ne dial ke social media ano de na oriented ano chala do te ne de jalan tam ke gambela te jal ka torbiyele te we ka itang kana lare we ka joko bekan we kan warzun bo ka wantwa bu ko wen kujami na ka ter gol ka kobo te garoy mi chakulat gwas me biakula len ka shaja bileng pin te ki yene diala nona ataram kot nuwa ke tang ke lare yene tilonga nat bagan pen wi duna na mo gwada da nure go tokten ko tama bar katen kare ro kalat ke tishigo ko kuja mo de jo yene diala konten wana mo na men we message mu ke ye ne pet lara jene dial ataram kot tiga dun kel chajalat anu aran chukot abajian ka gambele arering nititina neba mani mi chatek abda dadian ko antama mu wiwa ka baju nak da do mo ano angam bebel an bebel ina ite kono lunga na ka gambele no yen ejiana chi jale che torar wana dor chal kamo etang yokulo ngo kalara ta kule jogo no nena mi jiram ci lenga ca gwa kam ken leng ko goro janwa wi gor no jin bro do yale ka ko yo ngore go to ga ji kane da tot longa ji to no wi balare ka ji na me dar we ka yene diala kontilan wore no lenga jo me gwa ka kwi gambe ala no temme me right kone wari tigeten ko bien morab da bien kalin gwa da me goro jano yen bia chonkel ke Nuer TV we ano nga update mo kokok kadin kon lat karodian chuja parwich ano jin be subscribe ka bi Nuer TV bija support ano ko bokule chop gwanden ko ken gore jano yen biala mo biaja lat kibin charu mina top na me ler mu ke yen dial harjen message lar jene kon na me der gwano der chukaya ani bana jege yo ko update na mani ba no mu da dian mete mi chora lat bana me update ka gambela mi to kon tama anu chora jal